Okushomesibwa okukozesa zebra crossing hamwe n'obundi bukoryo bwo kwerinda butandu omu bavugi b'ebyiruka okukira munonga aba pikipiki omu rurembo rwa Hoima kwakorwa aba Uganda Red Cross Society bakwataniise n'abapolisi b'ebyahangutu. Omuntu alikufika zebra crossing ngo limuvugi wakiruka ori supposed kwemera emotoka ya kuraba hamu ukasa kuraba hano nicho bakterira ni kano ngo oyemere hano bote emerire hano omuntu akoreke araba n'icyo kibuna side yakuri so abandi avuga ko aita yemera hano ngo naenda urabeho yemerire hano, that is very bad kintu kibi. So imwe bakutura haina zebra crossing umuntu kwaraba ile chance yo kumusomese Charles Basima orukurira za potoro z'ebyiruka yarabura aba bodaboda obutavuga pikipiki batine helmet obutosha. Abokuba nyuma mukitwaza kamera zizo zibarora atukutura kwata abandi bakuruga kuri kamera yo bakorora kampara taine element tomanya mutuba tuli yeguzi ya manaho, so you avoid that one. Nabula reflector jacket buba burungi obwire bwekiro emotoka ekulebera arayi namenya ogwali waki wa boda natakoraki natakutomea leka tumujwale. Bamwe omubatura hamwe n'abavugi ba pikipiki bagamba ngo abantu bingi tubarikuhereza kitinisa zebra crossing. Toto tukisima muno naye katukolera akapande ko kwimuki Ageihangwe nitwemereze ebiruka ebikuruga buli side na side. Kyoka tukusenga go buzibu muno no yemereze side emu abamuni bemera abamuni banga kwemera. Bumbani ndabaze zebra crossing ana abantu bemera bemotoka genda kututomera butomera no boba noraba mu mpora yanga na kusiba ekizibu naenda kutomera butomera. Tusubira nti kigenda kuyambako kukendezaako obubenje ku magudo adala nga banazamu ekitiibwa road signs. Obo abantu bashabwa okugumana bahayo eshagama ahabwo kutambira amagara g'abantu abandi. Psycho manufacturing musayi koro musayi so nikyo tukolera road safety awareness tukendeza accidents. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.